Yadase moko babimra Adom TV bedroom so megidi ye say health tips no watie ni ye na wutu ho na mo so mo ye nyina ye nsua de mfamfiri mu yade ayeye saa nti no be take time ansana ye ho abaye ho so ebedu fiada de no wahunu de nti a eni ho kwan say ye si etirase bebre ye be si de depending on de ye ni nti then so ye woni ma hodo ebetumi de adjust a ebeboa ye nti saa wa de osu trust bebre cha na osori ahun ze de na wokon nyina o se agen ti ehun komo no 5 minutes ye nche ti anu aka ye ho chena sa abre kro no anso na ya to asa nkomo no so faseda ema endpoint homeopathic clinic na daroma eni edi sa nkomo ntu yare nko ade a o friend point was 0244867068 obejo so no chena wasa aka ye ebie manopei maminchia abroche hima me ma me ba ko oba pa nyame onhye no nyo kese pa ye wo mpanifo bia wo hwe abre bia ne nso omu nyaye mpo ne yate wo ne ene de manyam ba ko abroche hima ma comfort nyame onhye ono oba na na abna nyame nhye mo pa so mo kai me ti nyame nso on kai mo sa ebie mu na mamenkai mo se gold ball jewelry so enie Mr. Bibia ye to yensa say ye watch dear say ye ring say ye chain say ye dear soma dear bibia Mr. Bora ye gold ball jewelry now so kwajo dear papa o be she dear dware o dear ye bibia e san say Ghana yankase yem gold ye pure na ye papa panty empa enye dark e so hu se kama so wo bi kra na bia hu se ni no edum kakra na opese ye se semma wa Mr. Fabra gold ball jewelry o mesiesie ne kama ye no fefefe ede amam wo mo e wo showrooms ahodo ebi wo Diamond House Kimbu Road yem fre 0555 810005 Oxford Street Osu 0556 771438 Otele Avenue East Legon 0553 163 811 Marina Mall Spinters 0556771416 Community 11 Tema 0556771415 Ampoma Accra de Kumasi 0556771416 Prempeh the First International Airport on so 0531040808 Eho nyina showroom gold ball jewelry ewo bi ewo hokoho na de ko window shopping on say birthday bo February ba bo room na kwajo de ewo ho anope radi Adom ye nkwana ya ma BAAH HERBAL Hospital aba on de ndompemu ade pa on ya de na afi omo de niema isan hama on de ye duro nti eboa ye kwan foforo so before no pe ye mu ache Yena. Na bia bokode. Oh Nyankopon Adom e dey man from Bible. E de nyame ase Dr. Nana Ba anso ne ho ya na. Oh yeah. Nyame Adom ne ho ya pa. Ya na odi enchi ama no. Obete. E da se wada ma de achi bi enya nipa foforo nti. Oh yes. Yentie de BAAH HERBAL Hospital one mo eye. Yo, say emfanchi akese ene asedam fama ahwefo ne atifo abre ne abre bia omoje bre na omotie enkomo a edi free BAAH HERBAL Hospital ase ho e de babeso bibiara. Na BAAH HERBAL Hospital de enimia ewodompe ayarohem enimia so enim se obi biara ode ne dompe mu ha obi aba be pie mu ase ho no onfri ase ho enkofi no na ya de asa ahawo no anase sa amane no de ba be pie mu ase ho no ya de afri ne so ekọ eninti na dade de nyina no amanfo eboje yeso no ma be pie mu e BAAH HERBAL Hospital enam se ho ene ba bia onya ha bia wo nipadua mu ayedompe afem nko ade a what about be people more ma unfree as your enkofi no there's a sa problem no e ade a BAAH HERBAL Hospital ye de ebibidru a no obo ade na kasa de dom yen se emfa ensai ho ya de wa asase so no ye de ate sa ohaw no e de afri wa ma see tie ne yenhwe yento so na enumpemu mo amode eboye yenhwe se de mo ye no fa yo am say medical card da say BAAH HERBAL Hospital de dompe ho ha bia de eho a na de ba be pie aninti emra wanya kwanhia na odompe ho atochima ebia na uko se ukotenetire umpom kakra na ka ne sen odompe ho kokotochima ewo agopramaso anampo se na ebroni friend said this location bi kra na atoa
ode ba bepiem e BAAH HERBAL hospital a ade a yɛde abibiduru ene besan amowagina ona so bi kai na hu ne say this location dey ade a 100 years when you be on wo hu nimdeɛ a obetimi aye saa dislocation ama say e won sa o say e won nan o say o nipadua no ba bia dislocation bi betimi akoso e wo ho wanya ne a o hu nimdeɛ a obetimi aye ama wa say ade a ade o haw e ba beto so a abre ne abre bia no bohu say saa ba bi kro no ade a eye wo ya na say o haw aba ho na so o da weni e ba bepiem e BAAH HERBAL hospital a say this location say o nan no na emu abu and wako and actually say I just say operation I mean that they be show ma and sana odom penet me say ani bi ma kai na brepim BAAH HERBAL hospital and I'm say ho de nya de a ye de that they be a ekwa kan anampo say de that they be akwa hye sa ba bi kro na onya o hawo no na ye de abibidru e de be ma onom pe na ho atochima no ba bi a ho no mo dislocate anase ho abu no e mama abibidru asan ama sa ba bi kro no asan asi de dada mu a okrampo no unhumpo se ebre bi atwam kra no nanka ohaw bi aba bi pim e wo ho eniti e na dade da nyina no etu amanfo fo se omra bi pim e BAAH HERBAL hospital mreko a wo dompem e haw obi wo nso na da chibremo e na ho atochima se bi akwanhia no wanya e na wa chibremo atochima nampo se entanase e na otatenase bebre eniti akofa ohaw aba bi pim e wo chibremo so a BAAH HERBAL hospital pe ene ba bi also ba bi pi enam se ho ene ba bi a de bia me kan se yede abibiduru na esa yade bia e ha wa de ba bi pi mo ase obi no abibiduru ene de enenti we chibremo se bia ya se enompe na kekesi ani anampo se bia mu abiebi ana se enam se entrance a wotenase bebre nti no ama ohaw bia ba bi pi mo ho no ma o de nya abotre na tu sa gidi anamo no na bra bi pi mo BAAH HERBAL hospital yade aba bi pi mo ho no ma yade abibiduru ene be mo chibremo na se ho haw bi aba ho just say yede dade hye ho ma ansa na ayi bi ma BAAH HERBAL hospital ho be bia oba ye dade na de be hye wa ma na emum no ye bibiduru ya obo ade ya dom ye no ene de be ye ne ama ama asan aba back to normality se na tie kan no ene nti se dompemu ha nko ade a ba bi also da woni e de kire ye BAAH HERBAL hospital asyo ene also ba bipie enkura ka ho na mpanifo nko a enkoda ka ho onso bi wo ho no ma na ne nantie mu ebra ye wo no no oba be wia ya oba be nantie mu no obo nse how aba bipie ne no mpedi mu BAAH HERBAL hospital obi onso na ne de no mu abi bebre ani nti otimi fa wo kra apie ka de hu se BAAH HERBAL hospital ase ho ene so ode abofra ne ba bipie se ne be a ebetimi ahama no enam se oye abofra mpo sa kra ne de na se no mpedi mu nya ne den bebre kopem ba bia ebia o ba be ya na se oha ebeba ho ene nti oya abofra nu ma ne no mpedi gusu emre no na o de ne ba bipie mu BAAH HERBAL hospital a ebebo ama sa ne no mpemu ha ni na eto etwa ene nti BAAH HERBAL hospital de ensheda ni age limit bia emfa mu bia se bia we de oya abofra nti no yentimi ehwe ne do mpemu asem enka ana se bia we de wanyia ma abro su die yentimi hwe ne do mpemu asem ka do mpemu adwuma nko ade o de ba bipie mu BAAH HERBAL hospital a yade abibiduru ebesan asa na ebia na obi wachi no we prasa mo ya admission wo ho no ma oba betimi age na hwe no oh yes BAAH HERBAL hospital fi ebra hwase ebepem sa abri nyina no admission ho obi wo no ma na yade ni nti no so o a oje ne to ho ehwe no kopem abri bi ansa na waja na kwan amnako ani nti emfa ho ne ba bi a wo free a wo de wani ehwere mu BAAH HERBAL hospital asio oba admission ni na bi enso ewase o okay nti apart from dompe no munye bibia bi oh ye say ade bia ba wo say dompe no na akwa trump card amanfo na edinim BAAH HERBAL hospital but dompe mu yade free wa say stroke yade o say fibroid na help bi o yade bia woni padua no bia etete nko ade o de ba bipim BAAH HERBAL hospital a yade ya bibiduru ebe say yade amwo say gida na so bi say na make no bi ho no ma na stroke na ache no na ebia ne nipadua no efa ba bi na aso anampo se nipadua ni na ye ode ya friend say Badwam no no say ano hyeda enye densa afansa na ebia wote ehompopo ya ni na no de ba bi pie mo BAAH HERBAL hospital a yade ya bibiduru ebesa yade ene nti yade bia wo nipadua no mo efiuti be pem na ase ebia sa yade no de chinchin apa no adura na so unya anampo se yade yi na ma ene senye hwehwela na se crutches untimi ntu anamo enko ba bia o de brabi pim BAAH HERBAL hospital asio yade bibiduru ene besa yade afenso
ye sign general body check up and nti no se oni pedua no mu no se obi wo honoma o se afi mu ni na no oyidi se yade bi eni ho aba bi pim oni ni pedua mu on se yade nso de ba ehya se firi ni pedua no na wani nkosua ehu nea ekoso woni pedua no nti no se wan hwe ntu ho na mo abo se preko pena na aka wa den ato eni nti na ba bi pim BAAH HERBAL hospital a eni pedua no nyina hwehwemu ne ehu ne se yade bi enam kwamu a eba de abibiduro atimi asia no kwan ansa na saa yade na atimi ade awa abawi so enam se broni okasa bi o se prevention is better than cure and nti eho behia se abre ne abre bia na ope ba bia akwa we ni pedua mu ehwehwemu ahwe se yade bi nam kwan mu eba ana se bia no bibia ededa na akwa mu ni pedua mu BAAH HERBAL hospital asio se oba be piem na se ehunu se yade bi eba atimi ade abibiduro asi saa yade na ano kwan ansa na saa yade na awa beto ni pedua mu and nti ye kan obebisa se BAAH HERBAL hospital hefa ene wo ewo omem ha ye obabi mi no e Kumase Asantimantem na enkran ha ene ti se Kumase de Mpotem so dia baby ewo atonsu agogo aban ayaresa bia kase na chi ope de bia meka ne se enam se okọ kase mu ho na se wo anya pomden a baby pie mu BAAH HERBAL hospital enam se ho de baby a baby duro fie nti wo ba ye de baby duro betu ya de na se krakra area ma afenso se enkran de a baby a friend says Spintex 18 junction. Nti wo fa ka baby aka so besi wo Spintex 18 junction we si wo hope taxi for home load ka shom say okọ BAAH HERBAL hospital asyo ya de omno eba bi pmo your numbers I did djuma ho 0244 988 004 0244 988 004 and as 0244 083 482 0244 083 482 winning numbers are edidi juma e BAAH HERBAL hospital asyo eni nti no se bia o yade e ha wo ya nka ho asem wo ha eno nkyere se BAAH HERBAL hospital en sasa yade no o de fa number no na frɛ na ɛho nkyeremu bia no yade a o sabeka every year so yada se